Ale so pite ho paka Yesu Krista min bonen chibai ka bo ui thangsum suma e so pi ule naute ile naw gam aza chom ta in de banga ke khom thei ta lo la ke sa thei ta lo de banga le khom ki bol thei ta lo chasan don khom bo an bo sa ne khom tiong thei ta lo e so pi ingai ta in sa in thlang thi na man ni a jong de banga ki chon to thei ta lo le si hong thun ta je in igela hile langkhana pakai hungni anai tai ti he sa in ye chun tu ni thla hin gin sang media in pathin thu ama channel la kona sei thei dinga tabang phali sim page in achunga ki pa thu ka sein chule pathin thu hitia ga sei thei dinga ke yong dam na pha ka nei je in i pathenu paka Yesu Krista hinga ki pa thu ka sei na hi kumsia Pentecost manu hin paka Yesu Krista thodo ni ako na ni som nga ni hi Pentecost hin igi khop ji a hi hat god di hilovin igi khop lo ji a hi hat god zo de hi ti hi amas pen ka sei no men yajun Pentecost ni iman theilo diu hi jong le tu ni sa hin chigin sang media YouTube mangin Pentecost ni thupi mangin phachom cha holim na ga mangle hen yam pathen le khabu apat pathen thu ngai khomo hi tewin tu pe na hi ina curfew night curfew ji a pot thailo hopi metro city len ta nat na kichal ta corona ji a pot thailo alwale government in dan khau ta asim ji a palke theilowa kichon to theilowa eima in munchia yum diu kata sanin ichi phal gom kom mang cha in ichi pathin thu hi ingai khom divin kain ti mo bin hi so cha te bungni chang khat na thu chang khat na pat chang li hi ga sim ingkate pathin thu the nga jo hi te in Pentecost ni ahung hlung tan a hi le abon chawa mun khatna khom a hi win in phulo Halloween wana konin hui ha ta nungin bangin ahung gingin ato now in chu adim so jengin a hi in mei kong bangin le ahung kila in aki khen zalin alu chung chewa a chungin a hi le ama ho lagaw thing adim se tawin lagawin a sei do sa bangun pauchomin thu a sei pan tawin a hi pathin thu pathinun bon sading pathe avelin ebo pio lang amen topic lin ta so the hin teng neu chang so the hin agric pau ham ai lawal hebrai pau ham ai lo wai li dictionary za chum do commentary za chum ga be dong ngai pon ei pau ta jenga bible sim hi akiche in tua kan sim do na chu Pentecost ni a chi pi hlungam atila ti lai chu thagaw hung hlun dan chu lain kiche ta na sayin tunia nang le ke ikido na ding kho ta chu thagaw na chan ta em thagaw thing na chan ta em ti he ma sa pe na Pentecost ni a thagaw hung hlun dan a sei hi ivena hi le leibang hung ki do la in ahung ki hom khenin mei bangin achung chewa hung chu in pauchomin thagawin pathian thu sebe kiti he amho chan bang chun chang hi ti ve chu ka ti poi a hi la hung hlun dan ivena hi le thagaw chu chanding lom ta hi ti hi bible na sei amma sa pen hi che ei ho Pentecost ni a lagaw hung hlun hi Pentecost mang ho zo se chun ita sanon he tulaya he koiman Pentecost ni ahlung poi ti a sei umbe se lota Pentecost ni ahlung nge ti ita san he ita asana hi le Pentecost ni achun lagaw thing jong ahlung nge ti jong ita san ngai ita asan hi a hi le ale Pentecost ni a lagaw hung hlung a sei hi nang le ke ni chan na em
hilaya ga ei nil ding khachun sei hen nang hile paka Jesu Christa ka hu hing pu le ka pathina ka pom ni a chu ka san ni a chu kema ka ludham kursena ka chi ham ai lawat an ngol taw na mula ka taw lai ham chun ti taw te he a ka zungo ka zudon ka nga ai lawa hi le chon set khan set ka bola ko na ka kile he ni a chu thagaw ka chan hi tai iti mai the thagaw ka chan hi tan ka ta san ni a chu Jesu Christa ka pom ni a chu ka san ni a chu thagaw ka chan hi tai iti mai the kale tunia sol cha ho hi Jesu Christa chu hu hing po pom lo hi ham le Jesu Christa je pathena pom lo hi bam le Peter nge tunia Pentecost ya tu sei ding pa jong hin paka Jesu Christa chu nang hi pathin hing chapa na hi ati a het chet wa le ai le sol cha ho se chun pathin chu he no hi asa no hi pom jong a pom hi hi banga pathin pom pathin sa tingle paka Jesu Christa le se na len la ya yong asol cha ho mang cha a chu thil bol ja chung chung a bol thil kidang no bol sa ai hi banga thil kidang no bol thei sol cha chu I ati le thagaw chan ngai ham ama ho mi thieng te bon thagaw chan ngai ya hai le nang le ke mi thieng lo te chu thagaw I chan ngai lo ni ham mi thieng lo te ga kitile mi thieng te iga ti a le mo a che sai ta chun a thinga che wa ki gel te hu hing na thu hi ni chun ye chun nang le ke dinga thagaw chan ngai hi che lagaw chan na dinga chu Peter ni pi se jam Hilai Bible thu isim sima hi le tu tia thagaw hung chan wa pau chom a pathin thun sei pha na wa chu Jerusalem a kut mang dinga hung mi him ho chun kidang asa leng pi tu kham hi ve tu vai ta ai ti tu leng pi tu kham pha ni poi ti ipa na ji Peter hung ding do a pakayen Joel thim gaw mang cha thagaw ami te chunga hin bu tha ding thu yong ase a hil chet na David lengpan paka Jesu Christa ta sa mon manglawa atho kit ding thu ana sei ho yong hin sei do a ha chu a hil chet nung ke so ke jo pha na chu chang som thum le chang se gi ve na hi le thungai ho chun koisan hin pe ota do ona a hin pe ota ama hon ati chu ama ojun athungai ho chun koi thu Peter thungai ho chun Peter thung sei ngai ho ama ho chun hi cheng chu aza pha nun alungu he ma kisun abangin Peter le sol cha adang ho za ati Peter le lo hi chini ai sol cha adang ho thoi sol cha adang ho to Peter he nga chun so Peter I ka ti diu ham I ka ti dingu ham ati ve chu in Peterin aza wa nalung hezun lang chon se su beinan Jesu Christa minin nabon chan bap tai chang chi un chule thagaw thieng ki pe a hi na chan ding a hi chi thu tep hi te noya si mal chu tep hi nang ho na cha te ding gam sa ta pakai pathenin hinga a ko ding ho jo sia hi adi ale idei lai ta chu chi thu tep hi nanga ding hi na cha te a hi gam ta ko ding ho chu ga se kai dau ti be nanga ding hi thagaw thieng ki pe a hi na chan ding a hi pi ki pe Pentecost nia sol cha te chunga thagaw hung ki pe achu nang jong na chan ding hi ti he ji tu pe chu gam rada pathin ne ko ho dinga nang le ke yong I ko hi a he le ta san tu hi a he le nang le ke dinga yong chu thagaw chan chu imaba lo ham le kata asan le thagaw ka chang jing e iti chu Bible a hi pansa na di lo hi sol cha ho yong chu pakai nung zui hi vini sei masa abangun ahi wanga Pentecost ni a chu thagaw chang a hi ve pau chom tho wa pakai thu se yo hi chu tia mi thieng che ma sa ho nung zui hi wa mi thieng te chen lam lui ho hi ve isa je ma mi thieng te koi ham Old Testament na thulung luya ko na mi thieng on zui na ve ta hi jong le hilaya sol cha ong nang le ke dinga mi thieng te che na tho
mi theng te che na lam thlung ho a hi wa hi le ama ho chu hlagau chang hi ama ho chu te banga ta asan nung sang wa hlagau chan thei wa hi le nang le ke chu ka ta asana chu ka chan hita iti ti thei tu ta iti dinga le anil dinga bible chang khat chun sol cha pol FSC khu aga chi chun ipi sen nang ho na ta asan tilwa hlagau na chan vem atile ka he pha po ve ative khoya baptisma chang ni ong Johana baptisma ka chan chu ative Johana chun lunghei ninga na chan so chula ati ahil chet phana chu avela baptisma chang ki no wa paka yesu mina ki a chu achungu wa khu na nga anga a ataw pi a hele tagaw achang ti so cha bung som le bung ko a ki moi hizia chu nang le ke dinga jong tu nya ta san hi a hi le tagaw I chan chu a kho a hi I chan lo wa hi le paka yesu zon bung thum chang thumai pi sayam chang thum chang bu I ve na hi le tuya le tagawa peng lo chu wan ngam lu lo ding a hi van gam lu na dinga chu tuya pin le sei lo sagawa pin nga ye ale sagawa pin chu nangin iti na gelem I ta banga na pomem I ta banga na ki chu em I dei dan dana bible pom jeng thei lo he hizi a chu mi thing chi ma sa hon ana bol chu I vit ton nga he amo chu ta san hi wa paka yesu le se na ko na la atwa nung sanga chu ni som sung chu Jerusalem pindan chunga chu town amanawa lagaw anga oi hichi lagaw run pha na bo chu thu sei ki panoi hichu lagaw chan ki patna hi chun tunia nang le ke unmuna engai to ding chu lagaw na chan ta em nangil lagaw theng ka chang tai na ti to bible in lagaw theng chan dan ase hi ki tu nam le kata san le ka chang jenge ti to kata san zowa hi chi thu pe ki thu tep ki pe hi thagaw hi ka chan ding hi pi a na gel chu khat nai hian lang ani na Peter hi nga hi pakain I ati le Pentecost ni a chu sol cha dang thowa ama le len thu sei John bung son le bungu sorry kasai khel mathai bung son le bungu chang som le changi som le ko isima hi le paka je sun Peter ko ma sei hedi som pe chunga ka ho bung ka sa do ding thikho kul ko chong chun ani zo lo ding a hi ti thui mu anoya sim su kina hele nangma van ko he ka pe van leise na na hon chu wana ki hongin tin leise na na kha chu wana ki kha ding hi ti thunei na sang ta Peter hi nga hi pathinin ape hi paka yesu na pe hi chi van ko he chu Peterin anei ji a chu abul pat na dinga chu Peter adin phot ngai hi Pentecost ni a chi Peter hung dinga ama chun van ko he chu ahin mancha masa apen a he chi van ko he aman masa apen chi pi ham ti le nalung hejin I pi a lung hei di ong judon ji a lung hei hello mi kho hi ji a lung hei hello lung hei ti ale ta san lo na a ko na ta san a ki he lung hei di ta he judon lo pa ong chu tunia don lo mai the kum nga zo lang ten le khon kha ka te kit mai the lung hei hello ki siam tha he ma chu nang le ke tunia I boy na pen ta chu ki siam tha to lung hei I boy ajinu avo jeng in ju kham jeng in ni fa se le lampi itiwa ke mai so lu nu ba hapta khat hapta ni ga ki he na hongpo teng le kaping tha tai atia ju ga adon lo ni kho hong che ki na sakhat sani hong che le ju ki zo na nai che a sanga zo teng ju don ki ta ju iti lung hei ping tha do ji chu ki sim tha tha chung ki sim tha teng le lui ki na ki sim tha ki na lui ki ni ki sim tha chu ni se a ki sim tha ngai ni se a ki sim tha lo wa hi le Christian hin ko ki hin thei lo
ai wa apoi mo ki siam tha na dinga nisia ki siam tha jing thing dinga abul pat na chu pin tha ai na pin tha ta em pin tha to ki siam tha hi kem ilu no wa hi le I ha sei ti da ise ai sei boy em chu sei boy lo de Bible in pin tha ati to nang le ke in tu ni a pin tha ati ki bang ta lo chu nang le ke in tu ni a pin tha iti tam zo hi ki sim tha dum chep chep jing ke ma lu ji a chep ta lo pin tha iti na Bible in chu pin tha ati lo pi ki sim tha hi ma cha pin tha ati a le lung hei ta san lo chu ta san so ata san ngai lo ata san kha lo thil chu thu ta chu ata san hi cha ta san na za la ko na mi him tha hi na pa chu hi chu ping tha ai nuai sunga ko na mi him pen ki thai lo chu hi ji a chu paka je sun Nicodemus ko ma chu tuile thagawa na pin ngai hi di ke ma ga che nang ga ping in ti lo ke ma ju ki siam tha thai chin ka dem poi ke ma ni som fasting tu la ya an ngol taw nong ga ni taw na mo long che ti ve so ta an ngol taw ti ve ai ma ding on taw in sung nong taw tin ho bu ding taw ti ve ki siam tha ni ding in ai bang pin tha na chu taw ha ji a pin tha thei lo hi pin tha di teng le nang le ke bol thei ta lo ki siam tha bang i bol thei chu zu i ngol thei ki na ki bau i bol lo thei zo i sei lo thei lo le gu cha i bol lo thei la cha i bol lo thei chu na ai wanga pin tha ami hem pum pi ki khel ding khoma lungel ta san ngai tu na abon cha hong ki khel ninga chu pin tha poi moi nuaya ko na khat ve hung pin bang wanga chu khat ve ga pin ki ding chu pin tha ai zui ga don nga ega nga chu ki siam tha ai ke ma lu ji ham no ki siam tha ai wal doctorin don ta ho na don nge nge ni khon khat don na thi jeng di 18 nang hele ki don ngam ta lo di doctor ji a chu a ping tha ki lo hi a ki siam tha ai zu ki don lo ei man i go na le ki siam tha na tuang ti mu jeng hi ai wang pin tha chu pathina ko na bo hung hi ya chu Bible in bi siam jesun ta sa ping ta sa hi hagawa ko na ping chu hagawa ping hi amen ya chu hagau chu pathin chu hagau hin hagau chu pathini pathin chu hagau hi pathina ko na pin tha ti ale pathina ko na hung pin tha no ti pin tha hi chu ti lo wa ki siam tha na chu pin tha ai thei lo hi ya Bible in pin tha da na sei chu pi ham tle tu ya le hagawa aga ping thai na ti tu ya hagawa ping lo zwan ngam lu lo ding atia hele pin tha na tu ya chu i ti man cha ta em hilaya point thum na dinga ho bung ki pat na chu Pentecost hi ti he so ke hoi lai mu nai chi ale Pentecost ni ho bung ki pat ni hi ti chu ipom dan che ingai dan che Bible ai mu dan che a hi le Pentecost ni a ho bung ki pan hi a hi le ho bung chu lung sian na khang iti ul lung sian na khanga ho bung ma hin ho bung chu lung sian na khanga ma hi chu ti hi le ho bung Pentecost ni a ki pat na hi le lung sian na khang Pentecost ni a ko na ki pan chula ale lung sian na khanga Pentecost ni a ko na ho bung ki pan lung sian na khanga chu i piam nang le ke de nga pin tha nei ki pe chu tui le thaga wa pin tha van kam lut na di he chu ai wang tu la ya baptisma thui ga se ya hi le UPC ho tu sei ai lo wale mo tu sei chu zo tu sei etevin e pel UPC le si lo thu lang lo win Bible sei dan zo ngai le hilaya ho bung ki pat ni chu Pentecost hi le Pentecost ni a ko na bo chu lung sian na khang ki pan hi a hi le lung sian na khanga pin tha adan thu tu ya le thagawa pin tha thu iga sei teng mi tam ta chu na paka Jesu cross age khet bi aun chu a mi khat pa ko ma paradisa sa ta chu la ega atia alo al paka Jesu jong chu Jordan lu ya baptisma changa chu la kitia amo ho baptisma chan to amo cross le a ko na hu him ki pi ho chu nang le ke sei pha jang lo Yesu lung sin na khang ki pan lo lai chu la paka Yesu le si na alen lai le pak thaga hung kum ma sang se hin kho chu lung sin na khang in hu lo lai Bible khen thiam ngai dispensation khen thiam ngai khen thiam ji lo ji a chu langa se chu langa se tia ki kai mana
ki boi jeng kai mat lo di lungsen na khang chu Pentecost ni a ki pan hin Pentecost ni a ko na chu ho bung ki pan hin hi che ho bung chu inas in ki sa Halloween ta san chate ki loi khom chu ho bung hi che ho bung chu paka Yesu ma thai bung som le bung gup chang som le segi som le ge som le kwa chu Peter hi che song pi chu ngai ka ho bung ka sa do ding a hi anati chu hi chu Pentecost ni a chu hung ki pan a hi Pentecost ni a ho bung ki pan chu lung sen na khang hi a le lung sen na khanga ho bung ho chun pi a chu bul pa na bam le pin tha na chu Peterin na lung hejun lang chon se ngai dam ding in paka Jesu Christa min baptisma chang che un kiti sol cha te bung ni chang song thum le sagi som thum le git be na hi le sagau thing ki pi a hi na chan ting a hi ati pai pai ye chu tu nia I topic chu sagau he sagau chan na dinga chu tuya le sagawa pin tha dinga chu pathin thu a ko na nang le ke chu iki khol chil ngai lungsen na khanga hi ti he lungsen na khanga dinga chu hu hing na tuma e ki pe chu tuya le sagawa pin tha lo chu wan ngam lu thailo ti chu lungsen na khanga thu pe ai wa lungsen na khanga baptisma to ko lungsen na khang thun masanga hu hing na pathirin na pe da no chu ki se ya nowa on chu ko nga sui sa hu hing yeng chu Abraham on chu che batan sa ton so na ami hin ding pi yeng chu hu hing dan chu ya chum chum mai sei ding tame le se na len la ya yong chu cross a ki khai pa on chu tunia paradisan ta ti jing tu na ale tu khanga la paka Yesu le se na len talo tan ei ti yeng thailo chu hiya thu pe ei da ha pe he je tu pe chu sol cha te khuna cha bi pe a kot he a pe a he che kot he manga chu koi hile ta san jo se dinga chu van gam kot aki hon the ni dinga chu ama ho chu mo po na pe hi je chu Pentecost ni a hung ki pana Pentecost ni a ko na ho hung ki pana he ho bung ki ti chu he che ho bung thu gin chu tuya le sagawa pin tha na ai hi chun tuya le sagawa pin tha na chu nang le ke I chan ngai chu ti lo wa hi le lungsen na khang ki chai ding kon he tan van gam lu na dinga pha nu nu nga ding hi ji wa chu lungsen na khang I pha chai na hi yong sei ji ni kam cheng ka chu pha cha a cho no hi a zo na jong na hi tale lungsen na khang a thu ki pe chi pi ham ti chi khol ngai hi ai paka Yesu na ve linga se ke leven tu ya le sagawa pe no van gam lu lo ding a hi tu ya le sagawa gam tu ya sagawa ping ding van gam lu thin ding pen tha to ki sim tha ti hi ha tan na gelen lang anadat khen ka ti ki sim tha teng le pin tha chuan chu teng le hilaya ho bung ki patna Pentecost ni a hi a ti na ta sana a hi le Pentecost ni a ho bung hin phut do ho sol cha ho chun pi thu a hlang samovem tabanga baptisma achan sa ovem tabanga sagau changovam hi chu nang lekin ivet ton ding lo ta helowam hi chu ve ton lo wa kapi kapu ka khang lui ya ko na amon anaki hilu hitai amo thu levin ken ka thu tun ka chon the poi ti ham nu le pa te pi le pu te akhang ki sut na ko na hilai ho bunga na ka hi wal kyong ko ding hi ti jenga hi ale wan chu a khole I khil mai the he Bible chu ni pi siam ti zo ve a ki khola hilai Bible gun ta in ngai tu ding in le pathin sagau thing itan thei nge ya sagawa ping tha hi the dinga hilai Bible thu iga se isim ho chu pathin I bo chadwin pathe e bo pi hen lang Isilai channel a ko na hin comment box ki hong ding a hin thu ngai nom lo kam cheng ngei lo a ki ho lo ding in le ho pol thu ho bung thu se ya kin nel lo ham ding in katim no mobin pathin thu di ta ki ti lo kho thei ding in le ki don bu to thei ding in ki reply to thei ding in koi jong le comment hin bol
bol the hi ti ka sei nomen e banga pathian in phal pha egon pe wa hi le pathian thu hi chi gin sang media manga hin sei diu in ki pol khom jing diu pakai suminin kinep naw ega phung do ovin pathian thu ngai ho zo se le iti anave ho zo se pakai in phathei bo in pathian he them na lagaw mal somna na bonin petaw hen amen.